Pozdrav svima, dobrodošli u drugi po redu tutorial o Java programskom jeziku. Dakle, u ovom tutorialu ćete naučiti više o komentarima, promenjivama i tipovima podataka u ovom programskom jeziku. Dakle, počinjemo od komentara. Komentari su deo koda koji ne utiče na izvršavanje, dakle nemaju nikakvu funkciju. Odnosno imaju samo funkciju da olakšaju programerima gdje se šta nalazi u kodu, pošto je kod često nerazumljiv. Dakle, postoje tri načina za pisanje komentara. Jednolinijski komentari, znači mogu se samo pisati u jednoj liniji i počinju sa dvije kose crte. Zatim jednolinijski koji počinju sa kosom crtom i zvezdicom i završavaju se sa kosom crtom i zvezdicom, to je isto bitno. I više linijski koji počinju sa kosom crtom i zvezdicom i završavaju se isto sa kosom crtom i zvezdicom, ali ispred svakog reda moraju imati bar po zvezdicu. I sada kada ukucamo ovo, pokrenemo, kada pokrenemo, neće imati nikakvog utjecaja na izvršavanje programa. Zatim prelazimo na tipove podataka. Postoji 8 tipova podataka. 8 tipova podataka, to su byte, short, int, long, float, double, char, boolean i string. Byte je 8-bitni tip podataka koji se može koristiti za brojeve od -2 na 8 do 2 na 8, odnosno od -128 do 127. Zatim short je tip 16-bitni tip podatka koji se može koristiti za sve cijele brojeve od -2 na 16 do 2 na 16, odnosno -32.768 do 32.767, zato što se uračunava i nula, pa se u toj maksimalnoj vrednosti oduzima jedna cifra. Zatim int tip podatka je 32-bitni tip podatka koji se računa za sve cijele brojeve od -2 na 32 do 2 na 32. Long tip podatka isto za sve cijele brojeve, 64-bitni tip podatka od -2 na 64 do 2 na 64. Zatim float tip podatka se koristi za sve racionalne brojeve, odnosno brojeve koji imaju decimalu, ne moraju da budu cijeli. Double također, samo što je 64-bitni tip podataka, znači isto se koristi za sve racionalne brojeve. Char je 16-bitni tip podatka koji se koristi za znakove kao podatke. Obavezno se piše pod navodnicima, ima i ukupno 65.536 mogućih vrijednosti znakova. Zatim boolean tip podatka je tip koji može imati samo dvije vrijednosti, true i false. Ako ima vrijednost true, onda računaru šalje komandu 1, odnosno da ima struje, što se obrađuje u procesoru računara u binarnom sistemu. Ako ima false, šalje komandu 0, odnosno da nema struje, to se isto obrađuje u procesoru kao u binarnom sistemu. Zatim promenjive. Promenjive su delovi memorije računara sa kojima radimo u programskom jeziku. Promenjiva ima ime i vrijednost. U vrijednost promenjive spada neki podatak. Vrijednost promenjive ima svoj tip, vrstu, koji sam objašnjavao u prethodnom delu.
Dakle, definisanje promjenjivih se piše u formatu, znači prvo tip podatka, razmak ime promjenjive, pa i jednako podatak, odnosno vrijednost promjenjive. Može se pisati samo tip podatak i ime promjenjive bez upisivanja vrijednosti, ali to se smatra kao definisanje promjenjive. I vrijednost bi morali da upisujemo u daljem kodu. Također se može definisati više promjenjivih odjednom sa istim tipom podatka. Tako što ćete između imena stavljati zarez. Znači, hajde da definišemo, na primjer, jednu promjenjivo, znači int i kažemo broj da je jednako 25. Znači, ovo je ovdje tip podatka, ovo je ovdje ime promjenjive i ovo ovdje je vrijednost promjenjive, odnosno podatak. Hajde da također možemo da stavimo ovako, nije greška, ali u daljem, kao što sam rekao, u daljem kodu moramo definisati da je broj jednako 25. Zatim možemo definisati int broj zarez broj 2 zarez broj 3, znači koliko god, i sve tri promjenjive ovdje koje smo unijeli sa ovim imenima podatka će imati tip vrijednosti, odnosno tip podatka int. Zatim, ime promjenjive mora se sastojati iz slova, brojeva i donjih crta. Mora počinjati sa malim slovom i ne smije imati razmake u svom imenu. Dakle, ne smije ovako da se stavi, odmah se gleda kao greška. Hajde sada da definišemo par promjenjivih, znači idemo byte tačka zarez, znači samo smo definisali, ali nismo stavili vrijednost. Zatim int b da je jednako 1 i float c zarez d zarez e zarez f tačka stova. Znači ovo je samo definisanje promjenjive, znači dali smo primjer za svaku. Definisanje promjenjive bez vrijednosti, definisanje promjenjive sa vrijednosti, sa podatkom i definisanje više promjenjivih odjednom. To bi bilo to za ovaj tutorial. Evo samo znači da ispišemo jednu promjenjivu, čisto da se uverite, znači int ovo je promjenjiva b i onda stavimo jednako i onda ovdje stavimo plus i stavimo b i zapamtimo i pokrenemo program i ovo je promjenjiva b jednako 1. Dakle, to bi bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da ste nešto više naučili. Za više informacija pogledajte na sajtu mltutoriali.com. Tako da, pozdrav!